Saya haba ng kong ay chairman. Ibialam yung nagiging jungi batong jungi at MLA nakaway ka constituency. Ibawan sunran lam ya kartong ng suyong si bansulang ng job haghalay tarik. Kapawa na bimta kalong so ko jing job. Ninyo kan hoy lang habaday ka papel kan ho. Hoy hoy bapu kibliwi aberta amday kan sayang batum juk syakam dira hoy hoy nang no kaligiwan okat liki adlay meeting ku kapil bawan gun kinong dingyay hoy hoy meeting bahagat ni nong kirsyan kila sukman tani sekdar latang kabom na tanraskan hoy hoy upada bunkat ni okat ni kibri pipoy tani kapentik na bawan kun na talingkay hoy hoy benri ula ima subat kentay subat sendrang ngas ngaw batin nuy kita kinong krang hoy 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 kinya ang lang kat nang miti ka nang bang amday tong nang magkreng batum juk kijang walang hoy hoy suki badan buram kasuki bayar mangi kinang soyang in pak syong iba sinsya hoy hoy kareng da kareng nar kabanet bada ibang di kena karla tarik tang mariang lara rentang hoy kareng bajang banyak tang mariang karaya da kae sa angka sa kapat berkati hoy hoy bukan diget ka bom tuway pati kisuyak mit ringkat itinti ang hangit tilakot ka speed hoy hoy upada bun bayar kading kau kalabik tik di kena step kat lai iba pop ilat blessing hoy hoy maghuwar sa kawe yaki beri kiba yaki perlok kiba sitma hoy hoy enjoy ba kumang ni watu yamin kadi takrap babin pasuk saying to dadi tak hoy kaganang angan nyambat ang biha ka ba nyambat baro keruit bat kublai sebun gue sejarnu